Siyalibingelela abathandekayo esithe sahlangana namhlanje kulezi zifundo eziqhakathekileyo. Okhuluma lani umfundisi uJim Mlilo. Zanxusa ngilawana baziveze. Ngiyalibingelela lonke, igama lami nguJack Thulani Moyo. Salibonani ihlobo ezithandekayo ngegama lenkosi. Sihlangana kusona isifundo salamhlanje okhuluma nguRuben Ngwenya. Mahla bezulu yalibingelela lonke. Okhuluma lani nguKlayino Simaphosa. Ngizanxusa leli thuba ubana sikhulekenini. Baba wethu sezulwini siyabonga msindisi ukusinikela ithuba njalo elokubana singena kusona lesi sifundo sinxusa umoya engcwele ubana siphathise uchasisa sona lesi sifundo kubabukeli labalaleli esikukhulekelayo mlimi ukuthi sona lesi sifundo sifinyelele izinhliziyo ekupheleni kwesikhathi umthandazo wethu ungabe yize ukuphatheka kizo lokuzilalela sibe khona embusweni wakho ngegama lika Jesu. Amen. 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 Sithanda bona sibonge inkosi bathandeka ngokuhlangana phakathi kwalesi sifundo sokucubungula incwadi kaMarko. Namhlanje sizawuqala kuMark chapter 12 ngamafitshane bese singena kakhulu kuMark chapter 13. Isihloko sesifundo salamhlanje isikhathi sokucina. Kanti indinyana yokufundwa ngekhanda sifumana kuMark 13 ivesi ka26 leka 27. Ngizacela bona lisibhalele. Verse 26 ithi kuleso isikhathi abantu bazayibona indodana yomuntu isiza emayezini ilamandla amakhulu lenkazimulo. Izathuma izingilosi zayo ziqoqe abakhethiweyo bayo kuyo yonke imimoya yomine kusukela emikhawulweni yomhlaba kusiya emikhawulweni yamazulu. Siyabonga. Isihloko sethu ithe isikhathi sokucina. Indlela yokufunda kwekhanda iyathinta ngendodana yomuntu isiza emayezini ilamandla amakhulu lenkazimulo. Nxa ukhuluma ngesikhathi sokucina kuqala kuyini okufika engqondweni zethu ukuthi isikhathi sokucina kuyini ongakufika emakhanda ethu engqondweni zethu? Esikuthola lapha lesikunanzelela ukuthi nxa kukhulunywa ngokucina kwesikhathi kuthi ukuthi kuyabe kuphela olunye ulutho ombisenzakala. So sikuthola lapha ikugcwaliseka okukhona ukudilika kweJerusalem ngezindlela uJesu nxa elabafundi nxa iveza indaba yokuphela kwesikhathi kwakugcwaliseka ukukhomba ukuthi iJerusalem yona leli khonza kuye yayizadilika. Okunye sikutholayo izehlakalo ezenzakalayo kona lo mhlaba esiphila kiwo ukuthi nxa isikhathi sesiyaphela kulezinto ezenzakalayo okuyikuphela kwesikhathi okungangokuthi siza kuthola kunengi esifundweni ukuthi nxa uJesu wayekhuluma ngokucina kwesikhathi kulezehlakalo ezazivelela umhlaba kumbe ezazizavelela abafundi. Kusincedisa ngani ukwazi ukuthi isikhathi siyaphela emhlabeni? Kwakubancedisa ngani abeJerusalem thina kusincedisa ngani kathesi? Kusincedisa ngokuthi silungiselele. Ngoba aluba siphiwe ukuthi kuza kwenzakala lokhu la lokhu la lokhu kwenza ukuthi ngibone ukuthi hayi isikhathi sesiye kucineni bese ngilungiselela ngoba indaba emqoka ikuza kukaJesu bese ngilungiselela ukuthi uJesu esiza anithole ngilungile. So ngindlela Jack nxa sekhangela isifundo salamhlanje uma umuntu engathena sisifinqe ngebaleli lodwa nxa silalela laba abaningi bekhuluma ukuthi sisincedisa ukulungiselela kuyini okufumanayo khonapho kuyini okuthola singasifinqa ngebaleli lodwa sithi isifundo salamhlanje silethani kithi sonke? Mbona ngansela ukuthintile ukuthi ibale bengalisebenzisa ukuthi lilungiselela yilo eliqhakathekileyo kakhulu kodwa khonapho ekulungiseleleni ulungisela ungakwazi kahle ukuthi isikhathi siphela nini kodwa uphiwa i-time frame nzatsho yokuthi ungabona lokhu la lokhu sokwenzakala nanzelela ukuthi sesisiyaphela even ungakwazi ukuthi siyaphela nini kodwa sokwazi ukuthi sesiqalisile ukuphela. Lekwenza kahle ngithathekiswe mina ngochapter 13 akusibale ivesi lokugcina ka 37 ngifuna nje ukufithizela amagama esiwakhulumileyo ukuthi liqinisani le chapter.
verse 37 ithi engikutshoyo kini ngikutsho emuntwini wonke Yeah. lindani. Lindani. Amen. Lindani lungiselelana ngithi kunjalo. Yes. Wathandekayo isifundo saleli viki siyaqala ngokuthinta ngomfelokazi. Indaba kaMfelokazi esifumana kuMark chapter 12. Bese ngena kabanzi ku chapter 13. Lapho sahlana khona lokwehlela eJerusalema, okwehlela iThempeli eJerusalema. Labantu bakaNkulunkulu ngezilinganiso zokuphila kanjani kwesikhathi. Sinananzela inkulumo eningi kakhulu ekuMark chapter 13. Uyayithola futhi kubani? kuMateyu 24 kuMateyu 24. La kulokhu bani? 21. La kulokhu 21. Ngokunye sakuthola khonokho. uMark 13 lesi sahluko siyasincedisa ukuzwisisa lezi zihlakalo zesikhathi kanjani sokugcina njalo kusisichilo. Kuzamele futhi sazi ubona lezi zinto ziyaqala nini isikhathi sokugcina njalo ngaziphi izikhathi embaleni yomhlaba lapho izakuphela khona. Sibona le njongo kakhulu yesifundo salamhlanje sevele satsho ngaphambili ubana okunengi yekulungiselela. Ngicela usifundele uMark 12 verse 41 kusiya ku44. Verse 41 ithi uJesu wahlala phansi malungana lendawo yokunikela wakhangela inengi libeka imali yalo enkongozelweni yethempelini. Izikhulu ezinengi zaziphosela imali ezwayo. Kodwa kweza umfelokazi ongumyanga waphosela okuyizicetshana kwethusi okubili okulingana lengxenyana yendibilithi. Esebizele kuye abafundi bakhe uJesu wathi kubo, ngilitshela iqiniso, umfelokazi lo ompofu ufake okunengi enkongozelweni kulabo bonke. Bonke baphe ngokwenotho yabo, kodwa yena ebuyangeni bakhe uphosele konke alakho, konke abemele aphile ngakho. Singakhohlwa bona sikhuluma isikhathi kanjani sokugcina. Kule indaba esanda kufundwa nxa siyilalele kahle kuyini esiphuma lakho. Kuyini esiphuma lakho. Lapha basethempelini kuyanikwa iminikelo. Omnye nxa echasa uthana iJerusalema yayisakhiwo esasisihle kakhulu. Abantu abaningi babehlangana besanikela ini iminikelo yabo. Nxa besilalela indaba kuyini esiphuma lakho kule ndaba. Sibona nisifundani kundaba kaMfelokazi lo lezikhulu lenkulumo kaJesu Kristu ekhuluma labafundi bakhe. Esikuthola emfundisi lapha ukuthi umama lo wanikela ngokupheleleyo ngoba wanikela yonke imali ayelayo. Nxa sesibuya kulaba sithola ukuthi banikela okuseleyo. Nxa sikhuluma ngokuseleyo ngabantu ababenikela engathi mina ngokubonwa. Kodwa lo mama wanikela ngenhliziyo yakhe yonke. Like lathinta ngendaba eJerusalema. Yikuthi isikhathi lesi abantu ababephila kiso iJerusalema yayindawo enhle. So ngezinye indlela babenikelela ethempelini, babenganikeli kulo abalobudlelwano laye. So ngezinye indlela ekunikeleni kwethu esikukhuthaza nayo ukuthi nxa sinikela kuJesu esilobudlelwano laye. Kasinikeleli ukuthi ngoba sihambe sayakhonza ethempelini leyo mali ukuthi izasebenza njani asomlando wami. So umama lo sithola ukuthi yena wanikela ngokuzwisisa ngokupheleleyo okuvela enhlizweni yakhe. Yes. Omunye othini ufumanene kule ndaba. No, ungakhangela iBhayibheli lithi uJesu wathi unikele kulabo bonke. Izindlela akakuyi ngevalue yomnikelo. Akuyobuningi. Engathi ubunengi. Kodwa kuya ngenhliziyo engemva kokunikela. Ngoba lapana bakhangela ukuthi bona balakho izimali zabo nxa zivala kuthiwa unikele ngemali engaka amakhulu amangaka. Kodwa umama lona wathatha ayelakho konke ngezindlela ukuthi wanikela impilo yakhe yonke. So ngezindlela uNkulunkulu nxa simnikela asinikeleli abantu kodwa impilo zethu kaziye kuye zonke zingumnikelo. Uzananzelela ukuthi singenza njalo asese sikhangela ukuthi ubani unikele ngokungakanani. Asese sikhangela ukuthi baza kuthini bacommente bathini ngemva komnikelo wakhe. Kule ndaba ezazenzakale
engithola ukuthi lo mlobi lapha uyasichasisela ezenza ukuthi abantu balethe iminikelo kwesikhathi umuntu agcine engasanikeli. Umlobi uyasivezela lapho ukuthi abantu ababe ngabathungameli ethempelini babe ngabantu ababi, babe ngabantu abangalunganga, babe ngabantu enqeba besebenzisa ubuchapha lana imali. uJesu lokhu wayekwazi kamhlophe ukuthi lapha into kazirayithanga. Kodwa isimanga yesokuthi kazange avimbele abantu bana bengahambi beyinikela khona ngale. Ukukhangele konke kusenzakala kodwa akabavimbeli. Seke ngezwe abantu bethana hayi ngenxa ukuthi abathungameli kusebenzisa so imali yami asahambisa imali yami yokunikela. Kungangcono nginika abahawulayo ukubona nginjani ngiyenikela. Sifunda sifundo bani ngalo mcabango okungamiswa kweminikelo okungakhangeli vele sikhangeleni nxa siyanikela. Nanzela ukuthi okwaqala vele ma unikela sake safunda esinye isifundo I think ngo-2018 ekota le city stewardship addressing the motives of the heart. Yayithinta khona lokho ukuthi kwesinye isikhathi actually not kwesinye isikhathi vele ma unikela onikela kuye ayisilo bandla ayisiyo umuntu ayisiyo umfundisi othe unikele ngulo okunikileyo lokho athe ukunikela. So unganikela ukhangele ukuthi engimnikayo uyenzani ngemali yakhona vele uzagcina ucabanga ukuthi ngcono unganikele ngoba abanengi abathembekanga. So khona phana siqale ngokuthi sincedisana ugogo ezonikela wayengakhangeli abathungamelayo ethempelini wayekhangela ukuthi uNkulunkulu ungibusisile ende ngibisela kuye lokho angibusise ngakho. Phezulu kwalokho kakhangeli ukuthi kusasa uzadlane ngoba mayifundwa ekucineni ithe wanika konke ayelakho wasale ngela lutho. Lamanye ama commentators athi vele wayenikele maybe ayuholisiwe konke wathi okwenza phila ngakho from this point angikwazi ukuthi ngizawuthatha ngapha but lo nginike lokho ngiyakwazi ukuthi uzanika okunye. So yena ukhangela uNkulunkulu ombusisileyo ngalandaba labanye laba yikho legunya lokuthi ehambe ethempelini abanye benikela imali eziningi yena kabi lenhloni ngeyakhe encane le incane kwabanye but kimi yiyo yonke. Kimi sokulethe omunye umbuzo engqondweni zami. Othena njalo usithena wanikela konke ayelakho. Kusifundisani ngalo umama funa lawona uthabalethe imali zabe eziningi amatshintshi okade sitsho njani. Usithi babekwazi ukubana imali le inza yasebenzisa kulokho yakhona nansi le change. Kodwa wayethembeni wayethemba ukuthi wayezaphila njani. Kusifundisani ngomnikelo. Ngibona ukuyinkulumo indaba le kaMama lo iyakuyela futhi kuMama lwana waseZerefati. La kwathwa yena kanikele kakapheke konke lakho aqala anike umprofeti. Kusifundisani ngokunikela lokwethemba uNkulunkulu. Sizananzelela ukuthi uMama lo wayekwazi ukuthi kulabantu abanothileyo. Njalo ekwazi ukuthi khonokho kuncane alakho kuvele kuNkulunkulu. Now wayekwazi ukuthi nxa ehambisa ngale ubhenkile ngoba lo uNkulunkulu uthe izinyoni kazilaziphala kodwa uNkulunkulu uyazinakekela. Wasinazela ukuthi yena akasiyonyoni uqakathele kule nyoni. So nxa kuyikuthi inyoni ziphiwe ukudla zingaze zicake zibulaye indlala ngoba kungela kudla kuthi ukuthi yena lapho kuvele khona limali inengi eseleyo kulale ayiphiwe. So ngezindlela nxa sinikela siyabhenka kumlimo. So nxa sinikela sithi uNkulunkulu lokho bunike khona vele bengingelakho. So nxa ngingelakho uthi ukuthi ngingakubuyisela kuwe ngibuyela kusime bengikiso ungakangiphi. So awusoke ungichiye ngilamba ngoba ubungiphile vele kuqatseni uzanginika futhi. Naso indaba eqhathekile. Ngibona so ufika okunye yes. Sokukunengi. Inanzelela okunye futhi la. Nxa uJesu ekhangele lokho kusenzakala. Ngithole I think into ezintathu. Okokuqala uyabona
konke okwenzakalayo akaboni thina sikubonayo nxa abantu benikela kuphela ukwazi ukuthi lo onikelileyo unikele kusuka ngapi uselelani istate sakhe sinjani khathesi so ubona beyond lokho thina sikubonayo so ngokubona kwakhe khona lokho kumele kusinike isibindi sokuthi even sisezikhathini ezinzima it's not like yena akakwazi uyakwazi kodwa expecta ukuthi sithembeke kunjalo okwesibili ngifake njani ukhangela ijudgment yabantu abanye ngokunikela kwabanye ekutheni nxa abanye benikela thina ngokubona kwethu sithi ugogo lo uyadlala wayezonika amakhwena amabili and makuchasiswa laphana omunye umlobi ingxenye nxa sebeyi breaker down sebeza kubonisa ukuthi vele omunye uze wabhala ukuthi kwakungama crumbs kufanana lama crumbs imvuthu uzonikela imvuthu lapha so thina ngokubona kwethu sithi imvuthu lezi kathi gogo wayezihlupha but kuJesu yena ubona ukuthi imvuthu kithi kuye esizomvuthu imvuthu lezana zifoma a much bigger portion of lokho kunye sokukhitshwa ngabanye so ukubona kwethu akufanani lokubona kwakhe yikho kunye okukhulu engunenzela thina indlela esibona ngayo ayisiyo yena uJesu abona ngayo because ukhangele from lapha enisuke khona la lokho engikuthweleyo ngize ngizofika lapha ekunikeleni so ngezinye indlela lapha engikutholayo lapha ukuthi ebuyangeni bethu spiritual ebuyangeni bethu anivele kasilalutho kumele sinikele konke silakho ngoba konke silakho thina kayisiko kwethu so umama lo ngizwisisa ukuthi unikela ngokuzwisisa yena ukuthi lokho akutholileyo ukuthole kumlimo so unikela ngakho konke ngokuphelela laba kuthiwa babe nothile labanqakazi silandiselwa babe lenzuzo eningi but lo unikela ngobuyanga bakhe ngizengakhumbula ibandla ngeleSemacedonia uthi ebuyangeni balo lanikela umsebenzi wevangeli wahamba so lathi kade singazikhangela sithi asilalutho but umlimi yena ukhangela ingaphakathi yethu ukuthi sinikele yini ngokuphelela bese ngithinteka lapho mfundisi ukuthi senzani lamuhla uzathola ukuthi abanye sinikela ngoba sifuna ukuthi kubonakala ukuthi siyazuza yami islip sami silema lenengi abanye sinikela ngoba maybe siyesaba ukuthi nxa singanikelanga asoye sikhethele umsebenzi abanye sinikele ngezizathu ezijiyeneyo right abanye sibese sisekela ukunikela sithi ukwakuchiya lapha umfowethu ukuthi sithi lamhlanje kule nkulumo bathanda abafundisi badla imali yethu sikuzwisa ukuthi nxa uNkulunkulu esithi buyisana nokwechumi bese linikela the moment ngistart that action ayisiyo yami ukuthi isebenze njani asomlando wami nxa ukuthi kumbe mhlawumbe ngibonile kanixwayise nxa ingasetshenziswa kuhle ngingabi lecala lokunganikeli lokukhondema ukuthi lwana ngiyamcala ukuthi uzayiphatha kubi mina la bese right so sin of omission abanye ngizasichaya sibili ngoba kumele ukuthi nginikele angisanikelanga ngesabela imali engayisiyo yami asese imagine sengilahliwe ngoba ngisabele ukuthi imali engayisiyo yami ayisetshenziswe kuhle ngangayiphi ngalahla so asenzeni umlando wethu okunengi umlimo ngokwakhe uyakwazi ukuthi uzakwenzani ngakho siyabonga ngokukhulu sesithinte kakhulu on mina enginikelayo but nanza ukuthi I think kumele sifike ku point ukuthi laba esinikela kibo abamanejayo lokho esikunikelayo abathunywe ngoNkulunkulu ukuthi kube yiba bayamukelayo bese bedispersa esikunikelayo labo ngcono bethembeke ngoba kwesinye isikhathi ugcina uzwisisa akukho justified but uyazwisisa why umuntu engasanikelanga ngoba kukhona kubonayo so ma bekhona abayenza abanye benganikeli laba balungisisa indlela zabo ukuthi bengabi found wanting nxa umuntu esengasanikelanga ngoba baza blame yena live lesizathu I mean ule guilt yakhe singamblame kodwa mina lama kumela ngimkhangela kodwa ngisho ukuthi la yena lo kabona iplan ukuthi ulungisisa indlela zakhe engabe lokho edlalisa imali engasiyo yakhe siyabonga okwana la nxa kungaba labathungameli abangamachapha labo banganjani
kabalungisa ubuthapha babo. Nqabile kade likhuluma kanje so okufika enqondweni zami ngalo umama onikele konke yikufunda kweyama koNkulunkulu. Njengalokho ethile ukuthi yena inyoni zezulu azilimi kazivuni. So umama lo uthena na hayi nikela konke wathi ngeyami ubani uJehova. uJesu wayekhangele njalo umyethu sechilo kusho ukuthi uNkulunkulu okhangele bathandekayo nxa sinikela singesabi ubana sinikele konke ngoba uNkulunkulu akufunayo inhliziyo enjani evumayo nxa inikela. Akusibalele uMark 13 verse ka2 verse ka2 yeah. uJesu waphendula wathi, liyazibona yini zonke lezi izindlu ezinkulu kangaka? Kakuyi kusala ilitshe phezu kwelinye, wonke azalahlelwa phansi. Asike sikhangelele indaba. Ngithe uqaliseni lapha siqale indaba kaMama ka umfelokazi Lwana. Sithi ukuthi na itempeli leli laliyindawo enhle ebukekayo kakhulu. Yeah. Kodwa nanti ilizwi kuvese ka2 akuzukusala ilitshe phezu kwaleli ilitshe. Ama-marble stones lawa amahle kangaka asoze kusale. Libonani uKristu wayekhuluma ngani la kuyini ayefisa wona akulethe kubafundi bakhe babelalele. Akusala elitshe phezu kwelinye ilitshe. Siyananzelela ukuthi lapha kungemva ukubana bemtshengise itempeli bekhangelela belibuka bekhangela ukuthi laye uza hlanganyela kunye lawo ekulibukeni. Alright. Kodwa uJesu banika impendulo engathi yabadumaza. Bathi ukuthi sathi uJesu uthi akula litshi elizasala liphezukwane kwelinye litshi lingadilizelwa ngaphansi. Ezindlela uJesu wayebatshela ngokwakuza kwenzakala kungakenzakala. So phakathi kombuzo wabo uJesu uphuma lesifundo. Alright. Abese batshela ukuthi hayibo ngase baphenduluzanezela ukuthi ukhuluma ngezinto ezimbili. Mbona ngase anti uthi njalo nxa sebembuza ke sebembuza izinto ezimbili. Bathi sitshela ukuthi lezi zinto ziza kwenzakala nini lokuphela kwesikhathi. Right. Now iziphi izinto lezi ezelitshe lingasuze lisale liphezulu kwelinye ilitshe. uJesu abesebambulela ke okwakuza kwenzakala wayekhuluma ngokudilizwa kweJerusalem okwakuza kwenzakala. Kungakenzakali abesebaba lezixwayiso futhi ukuthi bazabona njani ukuthi iJerusalem uthi ngabona iJerusalem selikhonqo lezi. Ophezulu kwendlu kangehle ayidinga okusendlini balekanini ngapi ezintabeni. Yeah. Izindlela kwakuyisixwayiso ayebanika sona ukuthi bahlale belungile belindele ukukhulumela abantu bona ukuthi sibize lokulungiselela lawo umuntu balungiselele leso sikhathi wasebanika ke lezibonakaliso bebezazibona. Okay. Okunye iJerusalem yayindawo enhle kakhulu ongangokuthi babekhonza imiduli. Bona ngenhloso yabo babe ukubanhle kubukeka kwalo lilihle ithemba labo babelifake ebuhleni bengalifakanga kuJesu. Ongangathi namhlanje ukuthi nxa sisiye tempelini kasiyikhonza itempeli but siyakhonza lo esilobudlelwano laye owenza ukuthi sakhiwe lesisimi. So ngezinye indlela uJesu wayebavezile ukuthi lona leli tempeli elihle lizadilika. So lini ithemba lenu kalingabi setempelini. Alright. Yes. Okay. Ufuna ukukhuluma ngisebenzisa example yokwenzakalayo iminyaka edluleyo. Kuthe sokulo lomkhuhlane lo oke wasikhiyela ezindlini. Abantu abaningi bayehlulekile ukukhonza ngoba bebengasabona imiduli ababekhonzela kiyo. Alright. Okay. Nazothi imule eziningi ubusubona ukuthi ukukhonza kahle kahle bebekhonza ngoba bayafuna ukukhonza kumbe bebekhonza ngoba kulabanye abantu ababancedisa ukuthi bekhonza. So ukungabi lemiduli kwenza abanye abantu babuyele emuva ekukhonzeni kwabo. So nxa abafundi bebuza bathi khangela mfundisi amatshe la anganani lokho kuhle. Ngazathi uJesu impendulo yakhe ayisekho emdulwini. Uthi lina libona ubukhulu bomduli alisabona ubukhulu bukaNkulunkulu ongemva kwemduli leyo. So konke lokhu kuzabhidlizwa ukuze linanzelele ukuthi okhonzwayo ayisiyomduli kumele kukhonzwe lowo owa-influencer ukwakhiwa kwento zonke lezi. So susana ukukholwa kwenu emdulini liletha ukukholwa kwenu kuNkulunkulu wemiduli. Siyabonga ngendlela ke
kumele sixwaye ubana intsho lamathempeli angagcine seyisithixo kithi ukholo lwethu lungapheli ngaphi emdulini. Ngisuka bese ngithinteka mfundisi Yeah. ukuthi thina iwaphi imiduli esimi phezukwayo Alright. njengabantu. Abanye imiduli izimota zethu esesenza singakhonzi kuhle, abanye izimuli zethu, abanye mhlawumbe ngama TV ethu, kunengi osokuyimiduli okungasoze kusale kule litshe liphezulu nxa isiwa thina sisala singa. So ngezindlela kasingakhonzi izinto, kasikhonzeni uNkulunkulu ophi izinto. Yes. Njengoba ethile umfowethu. Aseniphambili ngezixwayiso zikaJesu uverse 4 kaMark 13 ulasixwayiso bani abapha bona amaqona lezehlakalo ezazabehlela uma esenza umsebenzi wenkosi. Esenza umsebenzi Ngifunde. uverse 4 yes. Verse 4 ithi Uzakuyala ku5 njalo. Okay, ithi sitshele ziza kwenzakala nini izinto lezi njalo kuza kuba lesibonelo bani ukuthi sezizacwaliseka. Verse 5 uJesu wathi kubo, qaphelani ukuze lingakhohliswa umuntu. Banengi abazakuza ngebizo lami besithi nginguye bakhohlise abanengi. Lapha sifunda siqwayiso bani kathesi esilethwa kubafundi emva kokubuza umbuzo wabo kuverse 5. Ungafunda up to verse 13 kodwa ithiwa sozisivumele. Kulesiqwayiso bani sesithola khona apho maqondana lo Jesu Kristu ekhuluma labafundi emva obana eseke esephendula umbuzo wabo ukuthi yena lokhu kuzakwenzakala nini. Sithola isixwayiso sakuqala lapha esithi qaphelani lingaduhiswa umuntu. Right. Ayisekuveza lapha ukuthi kuzavela izimpi, kuza kuba lomvukela lani lizazondwa ngabantu. Ngezinye indlela kubuya kithi namhlanje. Yeah. Ukuthi nxa silifunda iBhayibheli kasinanzeleleni ukuthi zikhona imfundiso ezinye ziyabuya ezingahambelani leBhayibheli. So kumele siqaphelisise kufundeni kwethu ukuthi konke lokhu nxa kusenzakala kuyabe kusikhomba ukuthi isikhathi sesinjani sesiphelile. Yeah. So lapha iyasivezela nxa usehla ngamavesi iyaveza ukuthi liza kuzondana livukelana umfowabo nomfowabo bavukelana. So konke khona kukhana kuyasivezela ukuthi nxa isikhathi siphela akusoze kube lula nxa thina silandela uKristu. Kuthi ukuthi kuza kuba lokuzondwa, kuza kuba lokuvukelwa, kuza kuba lezimpi. Izimpi siyazizwa lakathesi ezinye ziyenzakala. So konke khona lokhu kusikhomba ukuphela kwesikhathi esokuza kukaJesu. Omunye Ekuqaleni isixwayiso sakuqala umbuzo onuthe kuza izibonakaliso ezizayenzakala iziphi. yes. Yena kaqali ngezibonakaliso. Yeah. Uqala ngokubaxwayisa ukuthi bengadukiswa beqaphele ngezixwayiso. Exactly. Uqala ngokuthi qaphelani lingadukiswa yes. ngoba kulabantu abazabuya bezenza mina Alright. kodwa bengayisini. Alright. Then seqalisa ke ngezibonakaliso kuzaba lokulwa lani. So kuthi ukungadukiswa kuqhakatheke kakhulu kuJesu kulezibonakaliso ezilandelayo. And akutsho ukuthi yazini mina kuhle kuqala yes. ukuze laba abazabuya after mina besithi bayimi bengalidukisi ngoba mina selingazi. Uthiwa kufana lo muntu osebhenki wafundiswanga okulokhu edinga ukuthi imali erong yiphi. Wafundiswa ukwazi imali Yes. Indalela amagama akho la. Exactly. So khona phana yazini mina Right. imali yeqiniso ukuze le fake mayibuya lina lizabe likwazi ukuthi hayi thina esimkhonzayo siyamazi. Alright. And usitshela ukuthi singathanda siqaphele singadukiswa. Amandla lokho. Then mayizibonakaliso sezibuya ezokuthi kuzaba lezimpi lamahunga ezimpi lina ukholo lweni luyame ukuthi mina liyangazi. Izimpi masiba khona kini iyo sign esibuya ukuthi okay kuthi ukuthi lapha uJesu akutshoyo sokuqalisile ukuthi isikhathi sokuphela sesiqalisile khathesi then sesilungiselela. Yeah. Sekusenzakala khathesi. Alright. uSathane wananzelela ukuthi ipersecution ancede uSathane wasengena eChurch ngoba lilunga laye nxa selilunga ke wonke amaqiniso abuya uyafaka ichef encinyane. Kulula ke ukuthi abantu baduke kanjalo ngoba kulaba prophet bamangase bekhona kathi saba prophet abantu uzawuthiwa angatshela ilutho ngumprofeti ungangcona ulalele kulalokhu iBhayibheli ekuthilo ngoba abaprofeti bathinta izinto ezisituphayo ezithinta enyameni. So ke njobe sitsho kudingeka ukuthi thina sazi esimlandelayo singaba kwazi uNkulunkulu singabi mazi ngokumuzwa
ungakunanzelela izinto sanasenzile ukuthi asela ndaba lokuba leBhayibheli sifuna ukuthi sibalele sitshele ngabanye abantu asiuhloleni umbhalo ukuthi ngoba kiwo lithi kulempilo engunaphakade so singahlola umbhalo sizamazi ngcono uNkulunkulu izibonakaliso zizabe sezigcwalisa esikwaziyo uNkulunkulu. Uverse 13 uyanthinta uthi yena kodwa ophikelelayo kuze kube sekupheleni nguye oza kusiliswa. So indaba isekuphikeleleni ukuthi esikufundayo lokhu balaleli lababukeli kasiphikeleleni ngoba kuzagcwaliseka. So kumele sibe ngabantu abaphikelelayo ekufundeni umbhalo, abantu abaphikelelayo ukuthi la nxa kunzima thina ithemba lethu kasilifakeni kuJesu. Othi ke ngizwe futhi version eyaleni iBhayibheli uthi lithini uverse 13 okhuluma ngayo. Oyile ndaba eqhakathekileyo ophikelelayo. Ithi bonke abantu bazalizonda ngenxa yami. Yes. Kodwa lo omayo aqine kuze kube sekupheleni uzasindiswa. Ophikelelayo Oma kanjani aqine right yeah kule verse nyayilibala eku Proverbs uthi a righteous man falls 7 times but a wicked man falls once. Okay. Ungawa ungavuki awuphinduwe futhi yeah andu lokhu phansi kodwa ophikelela evuka ucina esima engawi. All right. So ngezindlela akutsho ukuthi kulezinto eziningi ezizalenza liyekele ukukholwa kodwa lingaphikelele ukukholweni la nxa kungakholeki lizasindiswa obunzimeni lizahlangana labo lingaphikelela lingananzi lingaafectwa ibunzima kodwa lilandele lo okhulumela wamazwi liyasindiseka ngezindlela sizahlupheka ekuhluphekeni kwethu kasibambenini ukuhlupheka ayisikho kuphela kwendaba kuphela kwendaba yikusindiswa ikhangela ofuna ukukhuluma yes uba uthe khuluma usengikhumbuza something nxa esithi o wicked okhohlakeleyo engawa kavuki then the righteous uwa ka7 ma ukulalela ukuimagine ubona ukuthi olungileyo umile ngoba nxa sifunda senkhodla iverse accounting ithi qoka the full armor of God so that you can be able to stand. Yeah. So olungileyo exactly so olungileyo ugqokile lokho kumele kugqoke so umile engaze ewe uwa ngoba umile yeah okhohlakeleyo uwa ka1 ngoba vele yena uwile so ukuvuka kwakhe kavuki ngoba vele ube ngamanga. So kumele ugqoke ukuze ume so that ungawa ulawo amathuluzi ukuthi uphakame futhi ume. Okwesibili laphana kule ndawo uJesu wathi khona loba lingaze libotshwe lihanjiswe emthethwandaba lani lingazihluphi ngalokho eliza kukhuluma khona ngale ngoba verse 9 verse 9 10 clear phansi ngoba ngizalinika umoya oyingcwele ozalinika amazwi okutsho. Now mawufunda umoya oyingcwele kuJohn laphana kwenye indawo kuthiwa ngizalipha umoya oyingcwele oza kulikhumbuza lokhu elikufundileyo. So ngesikhathi lesi ngazani umoya oyingcwele useletha iknowledge asebeyifundile ngoJesu lowo ukuthi nxa sebebuzwa abadinga ukucabanga ama response umoya oyingcwele uthi khumbula wabala lokho kukhulume khumbula wabala lokho kukhulume. So kusikhumbuza ukuthi kumele sihlale sifunda ngaye sibe sesisetshenziswa umoya oyingcwele to bring to remembrance all that we have studied. Amen. Siyabonga ngiyeke sadlula phambili sichasa siya phambili kodwa enkuzwayo ukuthi yena uJesu uyaveza ukuthi ukukholwa so just walking ungena emarket nje uphuma uzihambele ukukholwa ukuthi umuntu azimisele ukuthi umuntu abekezele ukuthi aqinisele kodwa ubuhle kulapho ugcina khona uthi ukhona umoya oyingcwele osincedisa bemvele zabuza lowo mbuzo okamoya oyingcwele akuye ku verse 14 usiya ku verse ka18 verse 14 kodwa nxa libona amanyala abanga incithakalo kumi lapho okungesikwa khona umfundi kazwisise lapho ke akuthi labo abaseJudiya babalekele ezintabeni lo osephahleni lwendlu yakhe kangehli loba angene endlini ukuthatha ulutho
osensimini kangabuyeli emuva ukuyathatha isigqoko sakhe. Kuza kuba lukhuni kangakanani ngalezo zinsuku kwabesifazana abakhulelweyo labangabadlezane. Khulekani ukuthi lokhu kungenzakali ebusika. Asike sikhangele indaba yamanyala encithakalo okhulunywa ngayo lapha. Ya, kulesi sifundo uMark 13:14-8 kuyini ukukhanyiswa nguJesu okusenza sizwisise ubana iyini le into esabekayo engamanyala kuyini khonokho. Mbona usesithathe sise kuDaniel. Alright. Daniel chapter 7 ngayo. Alright. Na uDaniel chapter 7 ubonisa uDaniel uboniswa izilo. Kodwa amehlo akhe athathekiswa kakhulu isilo sesine okuthiwa sasisesabeka silamazinyo ensimbi kuthiwa sadla safohloza okuseleyo sakunyathanza sasilama silempondo ezili10. Now abesesithi ngisakhangele impondo ngasokuphuma olunye oluncane lwasiphuna ezintathu laso siba lomlomo lwakhuluma amabizo enhlamba luhlamba laza ithabanekele lo phezu konke. Now uthi ngalibona amanyala encithakalo ehlezi lapho ongamelanga ukuthi abe khona yiwapha amanyala seconcentrate ephondo loncinyane isystem leyo yokukhonza esingena iye kuma ungakhala isystem leyithi umuntu ngamele uyathethelela izono. Umuntu semi lapha ngamelanga ukuthi ame khona. Othethelela uNkulunkulu sesihlalweni. Umuntu sezithethe wazifaka esihlalweni sikaNkulunkulu ukuthi unjani uyathethelela yena. So uyasixwayisa ukuthi lingabona lokho kusenzakala. Osejudeka balekele ngapha ezintabeni lo nesemasimini ungagidima ukuthi semanje thatha ibhashi ngikhaya baleka ngoba sokulesikhathi esinjani esinzima esizayo khonapha yikho kungithathekisa ngoba sesibuyisela ngale sesikhuluma ngokukhonza ngokujula kwakhe ukuthi kanti vele kusikhonza abani isystem le engikhuluma ngayo ipapal system zanazela ukuthi ekungeneni kwayo ekuphumeni kwalolu phondo abenzi history sakhumela ilateral treaty the treaty yenzakala between Rome and the Holy See. iHoly See sikhuluma ngeVatican lapho iRoma iRome eyamukela iVatican as the independent state independent from Rome yaphiwa amandla lo mbusi wayo waphiwa amandla kodwa nxa esebusa ke umbusi sephiwe amandla ngezindlela nyamkhohlwa umbusi weRome owanika amandla kuPope uJustinian right ukuthi uPope usezabusa emhlabeni abuse la seChurch right so ke now amandla wona awanikwa esehlangene yozabengela uhlupho lolu okumuntu abantu babalekelekile ezintabeni. Sikhangele ukuthi indaba yencithakalo eJerusalem iza izigaba ezimbili singakayifika singakanabi kakhulu sisiya lapha ngicela asibalele uDaniel ngo9 verse ka26 to 27 verse 29 verse 26 to 27 yeah. Ithi ngemva kwezikhombisa lezo ezingamachumi ayisithupha lambili ogcotshiweyo uzaqunywa afe engela lutho. Abantu bombusi ozakuza bazalibhidliza idolobho lendlu yenkonzo. Ukuphela kuzafika njengesikhukhula. Impi izaqhubeka kuze kube sekupheleni sekumenyezelwe izincithakalo. Verse 27 uzaqinisa isivumelwano labanengi okwesikhombisa esisodwa. Phakathi kwesikhombisa uzaqinisa imihlatshelo leminikelo. Kuza kuthi eceleni lethempeli uzabeka isinengiso esibanga incithakalo kuze kuthi ukucina okumisiweyo kuchithelwe kuye. Besingachaza kakhulu ngembali yenyenengi kodwa ngifuna sethinta nxa sixoxa abasithinte ngesinengiso sanjani sencithakalo oseqayisa bona asithinte laphana njalo futhi verse 26 uyakhuluma ngabakhethiweyo ngobani abakhethiweyo ngobani ngumthungameli wakusasa okhulunywa ngaye la kwalama chapter yabona ukuthi amagama abantu ababili mfisa siqale ngawo okhethekileyo ku verse 26 lo mthungameli wakusasa okay okhethekileyo lapho esimvezelwayo nguJesu
singaya kuyona leyana chapter 9 verse 26 nguMesaya Yes. kwakusivezele embalini uJesu lapha ukufa kwakhe lempilo yakhe lokuthi wayeza kubethelwa so nguye okhethekileyo lapha esimvezelwayo ukuthi konke lokhu lingakubona kusenzakala kugcwaliswa kuyagcwaliseka kanti sifunda uMark ukuthi lingabona lokhu okulotshiwe ngumprofeti ubani uDaniel emendaweni engcwele sokugcwaliseka ofunda kanjani kaqedisisi so lapha ngezinye indlela sinikwa isiprofeti ukuthi lokhu konke singakubona sokusenzakala thina kumele thina nxa sifunda esiqedisise ukuthi uJesu nguye lapha esasimvezela ukuthi wayeza kufa wayeza kubethelwa so kwakugcwaliseka so incwadi kaDaniel iyenza sizwisise ngcono incwadi kabani kaMark futhi yes kanti ke lo kuthiwa anise ukhethekileyo lo nomthungameli ozayo ngubani maqona le ndaba yencintakalo okay ozayo lapha nokhulunywa ngayo lo ngcelo ozachithwa ozayo abanye bacabanga ukuthi undoda kwakuthiwa nguAntiochus Epiphanes kumbe Epiphanes wabuya ngo167 BC kodwa isuye ngoba okukhulunywa ngaye la kuthiwa uzakuza emva kokuthi uJesu esebuyile wafa wavuka so okukhulunywa ngaye ozayo undoda okuthiwa nguTitus indodana kaVespasian so yena uza ngale kubo AD 60s ethungamela ibutho leRoma then abantu labo okukhulunywa ngayo abantu bombuso ngabaRoma ababuya la nguye bethungamela bese bezobhidliza laphana so uTitus nguye okukhulunywa ngaye umthungameli ozayo siyabonga ukhona umuntu okutsho lapha siyeni phambili akungifundele uverse ka19 chapter 3 chapter 13 I mean Mark verse bani verse 19 chapter 13 19 uthi ngoba lezo ziza kuba izinsuku zokuhlukuluzeka okungakaze kube khona kwasekuqaleni lapho uNkulunkulu adala umhlaba kuze kube manje njalo kakuzukubuye kube khona siyabonga kule ivesi sekusivezela kathesi isikhathi esinzima esizayo sesizwile ngokubhidizwa kweJerusalem ngoTitus sazwisisa ukuthi kasiyo Antiochus lo Epiphanes oyesengcolisa ithempeli before uza kaJesu Kristu oyesetha nje lemnikelo yengulube ngale sokuchasisiwe na uverse 19 usesivezela isikhathi sokuhlupheka esikhulu I think lo verse 14 kumele belokutsho ukuthize akuyibalela esipese sixoxa ngawo verse 14 uthi kodwa nxa libona amanyala abangayincithakalo kumi lapho okungesikwa khona umfundi kazwisise lapho ke akuthi labo abaseJudiya babalekele ezintabeni asixoxeni ke ngoverse 19 sihlanganisa lo verse 14 kuyini esikuzwisayo lapha ngalama verse achoni ikakhulu ngesinengiso la ngokuhlupheka lokho esikubaliselwayo embalini yeBhayibheli sike satshelwa ngamaKristu ehlupheka ngesikhathi seDark Ages so ngezinye indlela umbhalo lo uyagcwaliseka ukuthi thina esiphila namhlanje ukuhlupheka lokhu kuzasivelela kodwa iBhayibheli selisikhombile ngaphambilini ukuthi lokhu nxa kusenzakala thina kasihlaleni sinjani uverse 37 usitshelile ukuthi thina kasihlaleni sinjani silungiselele ukuthi konke lezo zehlakalo nxa zibuya kambe thina sizakuma yini ngoba lapha indaba isekuthini manini liqine sizakuma yini so usubisela kwendaba bathe xoxa ngayo eyophonjwana leyana yes eyokuhlupheka ongazange kube khona kwaqalisa nini lokho kuhlupheka usiyaqina nini uqalise ngo538 siyakhumbula ukuthi isisikhathi lapho uemperor anika amandla akhe kuPope ukuthi abuse now okwenzakala ukuthi iBhayibheli lasuswe ebantwini selisuswe ebantwini latolikwa ngabathungameli ngendlela balitola owayephikisana lakho wayenjani wayehlukuluzwa bulawa bafa abantu abanengi kodwa senenzela ukuthi isikhathi senesiyana safika lapho saphela khona ngo1798 ungacabanga 1260 years abantu behlupheka asikhulumi ngesikhathi esifitshane nothi izinsuku kodwa izinkulungwane zeminyaka kodwa ithe obambelelayo uza kusintsha kulaba ababambelelayo abanye babechiswa
bechisela evangeli ukuthi uyavuma umphike uJesu ukuze uphephe emlilweni, kodwa ngenxa ukuthi babemaza ababekholwa kuye babambelela ababelungiselele banelisa ukuthi bame esikhathini sona siyana. Uthe kwaphela ngo-1798 kuthi ukuthi amandla loluphondo luncane kwahle kwaphela kokuphela yini? Ngoba nxa ngikhangela ukuhlupheka lokho sivike savezela futhi yana into zonke lezi zilezifundo ezihamba ngezigaba ezimbili. Uhlupheka lesikhathi nohlupheka kwesikhathi sokugcina-ke sibamba njani ke naleyo yophondo oluncane? Kwahle kwamba khonapho kokuphela yini? Antisizananzelela ukuthi iphela uNapoleon ethumele ugeneral wakhe wathumba uPope, right? uPope wakufa kumnyaka walandelayo, singakusambula ngo-13 because sithola khona isilo kuthiwa antisilo sane sikuDaniel senanisunde kusitshalo chapter ngo-7 sihlangana laso kuDaniel Revelation chapter ngo-13, right? Okuthiwa elinye lamakhanda aso laba lenxeba elalingabangela ukufa akona elabangela, yes, right? So ngezindlela umthungameli wafa kodwa isystem kayifanga, isilo kasifanga. So ke siko sithola ukuthi ngemva kwesikhathi esithile isilo saphiwa amandla savuka futhi. Alright. Sesivukile ukuthi abantu bonke baqholozela ngemva kwesilo besikhonza ngezindlela ukuthi akazange isystem leyi ife kodwa yavuka futhi. Sesingenisa abantu okuhluphekeni kokugcina. Ikho lokho elikutshoyo. Yes. Alright. Ufuna ukuthini ngakho? Usekuthintile baba. Sekuthintile. Akusibhalele uverse 24 usiya kuverse 32. 24 usiya ku-32. Yeah. Kodwa ngalezo zinsuku kulandela lokho kuhlukuluzeka ilanga lizafiphala lenyanga kayiyi kukhanya, izinkanyezi zizakuwa emkhathini lezibunjwa zasemazulwini zizazanyazanyiswa. Kuleso isikhathi abantu bazayibona indodana yomuntu isiza emayezini ilamandla amakhulu lenkazimulo, izathuma izingilosi zayo ziqoqe abakhethiweyo bayo kuyo yonke imimoya yomine kusukela emkhawulweni yomhlaba kusiya emkhawulweni yamazulu. Ake lifunde lesi isifundo esihlahleni somkhiwa. Angavele amagatsha aso abe buthakathaka, angavele amagatsha aso abe buthakathaka lamahlamvu ahlume. Selihle lisazi ukuthi ihlobo selisondele. Kanjalo ke nxa sekusondele kanjalo nje nxa lingabona izinto lezi sezisenzakala lazi ukuthi sekusondele khonapho emnyango. Amen. Lithi libandla bathi. Amen. Siyabonga kakhulu. Le indaba iyasithintela ngokuza kanjani kwaJesu kwesibili. Futhi yes. Kuyini ukuqhakathekileyo kumethwe yila amavesi na ngokuza kwesibili kaKristu lezibonakaliso zokuza kwakhe engakezi iziphi esingaziqamba manje emvubana sokuthe kwafundwa la amavesi. Kuyini okumethwe yiwala amavesi kumbe iTestament elitsha maqona lale indaba singaxoxa? Sithintelwe laphana kuverse 25 ukuthi inkanyezi zizabe zisiwa ezulwini, lamandla asezulwini aza kuzanyazanyiswa, izibonakaliso zaphana esizinikwayo. Okunye engikutholayo lapha esikunikezwayo ukuthi ukuza kukaJesu akusoze kube imfihlo. So laphana sitsheliwe ekuqaliseni kuverse 5 ukuthi qaphelani lingadukiswa umuntu. So kunye sikuvezelwayo lapha kwabukeli labalaleli yikuthi lapha kumele siqaphele ukuthi kuyathiwa uJesu ubonakele endaweni ethile. Ukuza kukaJesu kuza kubonakala ngumuntu wonke, ayisonto liyana eyimfihlo. So kumele siqaphelisise ukuthi ukuza kwakhe nxa esiza uzothatha labo abayenze intando yakhe esikufundileyo kundinyana ethe kwaziwa ngekhanda lapha. Siyabonga. Ubalisile lapho ukuthi nxa bebona umkhiwa ingatsha sisiba buthakathaka abantu sebeqasa ukwazi ukuthi ihlobo sesenjani selisondele. Yes. Ke lapha ekuze kaKristu yiziphi ingatsha ezibuthakathaka ezikhomba ngokuza kwakhe na useqambile kunye kwangikhona. Yes. Okunye lapha uthintiweyo izinto ezintathu kuthiwa ilanga liza kufiphala, inyanga kayiyi kukhanya, lezi nkanyezi ziza kuwa emkhathini. Izinto lezi singananzelela kumbali yomhlaba sokwenzakala. Okunye wakhona inkanyezi zike zawa sengikhohlwe idate khona abemaster guide bengasincedisa 1833 angithi ilanga like lafiphala, konke lokusuke kwenzakala. So since kukhona kumbali yethu kuthi ukuthi
sesikwazi ukuthi isikhathi leso kukhulunywa ngaso sesisondele. Njengalokho sikhuluma ngesikhathi sokugcina. Yes. Ufuna ukuthini? Now bengisithi asikuthwele eBhayibhelini kuphela, ungahamba kuma secular books. Even labo Lisbon earthquake. Umhlaba wakucapture khona, wakubamba, wakubhala. Right. Nxa umhlaba ukubhalile ngoba ngiyakulokho ukuthi abanye bathi hayi into zeBhayibheli kazisebenzi. iBhayibheli yakukhuluma kungakenzakali. Umhlaba wazokubhala usukubonile kusenzakala. Kuthi ukuthi lokho ke okukhonjwa yilokho akungeke kuceze eceleni. Kuthi ukuthi ukuza kwaJesu lakho kunjani? Kuseduze. Uthi njengonyazi ubona uvela empumalanga ubonakala entshonalanga. Ukuza kwaJesu kuzabe kubonwa umuntu wonke ku-physical. Bese kukhipha imfundiso leyana ukuthi hayi sizabe sitshontshwa ngamunye ngamunye. So ukuthi uJesu uyeza physically, akula secret rapture. Uyeza amehlo wonke aza kubona njengoba kusambulo 1 verse. Sizayibala leyo verse. Kulonye ukuthathekisayo bathandekayo okuphezulu kwalokho oxoxwa nguMakho. iTestament elitsha lonke lilamagama athathekisayo ngalindaba yokuza kaJesu Kristu. Yiziphi izinto ezithathekisayo esizifumanayo maqondana lokuza kwesibili kaJesu Kristu ezithintwa nguPaul ikakhulu ku 1 Corinthians 15 lawa sethesona kokuqala ngo4 verse 13 kuya ku18 lamazwi kaPeter konke lokhona kule ndawo ezithathekisayo ezizozihlukuluza abantu kakhulu kuyini Nokungithathekisayo indaba yabafileyo. Ngoba uPaul Paul ungakhangela address ibandla leThesalonika 1 chapter 4. Lalihluphe ukuthi kathi abafileyo vele kwenzakalani ngabo. Siyabangcwaba ukuthi vele sokuyikwehlukana kokuphela. Uthi lingadukiswa. Athanda ukubana lingabe kwazi ngabafileyo benu ukuze lingakhali ngabangelayo ithemba. Uma likholwa ukuthi uJesu wafa wavuka ngokunjalo uNkulunkulu uza kubavusa ngaye uJesu. Lezindlela okungithathekisayo umfundisi ukuthi abafileyo baza kuvuka. Imagine ukuthi emangcwabeni kuza kuba njani ngalolo suku. Lapha amangcwaba asala amanye evulekile kodwa isiwonke azavuleka. Kodwa ungobuthi abafileyo kuKristu baza kuvuka kuqala. Ngezindlela siza kuhlangana lezihlobo zethu ukade sehlukanisa. Siyabona sithinte izonzo zokuza kwakho kanjani kokucina. Nxa sizibona zigcwaliseka kumele kufele emakhanda ethu ukuthi hayi kulokuvuka kwezihlobo zethu angithi ufuna ukuthini lapho. Yikho okwenza ukukholwa kwethu kube lo mehluko kwezinye inkolo ngoba iProphecy iyiproof yokuthi lo esimkhonzayo nguye impela. Wakhuluma izinto zenzakala ngokuthi ngendlela yokuthi wakhuluma njani. From lokho ukubhidlizwa kwethempeli wakhuluma ngakho kungakenzakala kwenzakala. Wakhuluma ngokuthi kuzaba lokuzamazama komhlaba kuza kuyinkanye ezilandlani kwenzakala. So asila sizathu sokungakholwa ukuthi uzabuye kwesibili emva kokuba izibonakaliso sekhulume ngazo zenzakala. Kulabantu abathi kade sezwa ukuthi uJesu uyabuya kathi uyabuya nini? Isizathu seleso Peter uthi kuyini sokuthi aphuze? uJesu akafuni kube lo yedwa oza kubhubha. Ukungithathekisa ngoPeter nxa eloba uthi yena isithembiso sakhe uJesu kalibali. Ngezinye indlela sisabekezelelwa mfundisi wami Jeki ukuthi nxa sibekezelela ukuthi uJesu abuye yikuthi kumele nilungisise ukuthi ngihamba kanjani. Uyabhala uPeter lapho ukuthi sinanzelele ukuthi singabantu abanjani ekukhonzeni kwethu sihamba kanjani. So lapha sinikwa ithuba elokuthi silungisise. uJesu akafuni kube lo yedwa osanjani oza kubhubha. So ukuza kwaJesu kwesibili akalibalanga isithembiso sakhe. Yebo kamba abantu bangathi hayi uselibele usephuzile. Hayi akaphuzanga. Isikhathi afuni kubhubhe lo yedwa. Ufuna sigijime ngalokho okuqhakathekileyo. Uverse 32 uyathinta ukuthi akakho umuntu owaziyo nesikhathi sokuza lezi zinto sikazazi kunye lendodana umuntu kuphela ubaba kungenxa yani esithi awula umuntu okwaziyo ngawuthi abantu bayakwazi kumele kube njani why particularly ukuthi awula umuntu okwaziyo awone nxa bezwe ngezibona ukuthi somele bathi ukuthi nxa sembona idate nje sokumele abuye kungenxa ukuthi awula umuntu okwaziyo kusincedisa njani ukungazi kulungile ukuthi singabi kwazi ukuthi buya nini ukuze sihlale silungele in case ebuya anytime. Mananzelela mangikwazi
for instance esikole siyakwazi ukuthi ama-exams siyaphiwa ama-dates sibhala mhla kabani. Abantu abaningi ungababuza baqala ukulungiselela i-exam yona leyo a week before i-date yakhona. Abaqala ukulungiselela i-exam isemester iqalisa. So uNkulunkulu engakufuniyo ikhona lokho ukuthi ngingabakwazi ukuthi ubuya mhla ka-15 August 2025 ngizahlala inyaka lo uphele ngingalungiselelanga ukuthi ebuye. Kodwa u-August eqalisa yikho senza khumbula khona sokusele 15 days. So sokumele ngiqale ukulungiselela. So injongo yami yokulungiselela kumele lihlale exactly ngilungiselela ngoba ngifuna ukumbona vele and ngiready ukumbona engabuya anytime. So kafuni ukuthi simlungiselele nge-last minute, ufuna sihlale singabalungileyo. Kuyini okokugcina ongakutsho maqondana lale indaba esifunda ngayo la uzasitshela okokugcina maqondana lale indaba esifunda ngayo ikakhulu ngamabala amathathu in short. Asihlaleni silungiselele. Ukulungiselela kwethu kukhanya ngokuthi silinde kulowo othe silungiselele. Ngesikhiwa kuthiwa we are waiting on Jesus, not just waiting for him. So silungiselela simi kuye ukuze nxa ebuya esithole silungile. Siyabonga. Ithemba engingalichiya kubabukeli labalaleli ukuthi kasihlaleni silungile. uMark 13:37 uhle wathi stay alert. Ngoba usuku kasinjani kasilwazi lomzuzu kasiwazi. So kubabukeli labalaleli kasihlaleni silungile. Awakho ukucina busosikhulekela. uJesu yeza. Right. Izibonakaliso sezigcwalisekile. Ikhohlabela isithi konke kuyabubula kudinga uNkulunkulu. Akula umuntu ongayidingiyo inkululeko lamhlanje. Lanxa lalabo abalemali bananzelela ukuthi kukhona okuza kwenzakala emhlabeni. Khonokho esikucabangelayo esingakwaziyo ikuza kukaJesu. Ngoba sesikhathini sokugcina silungiselele nini ngoba uJesu ufisa ukuthi sonke sibe khona embusweni. Amen. Amen. Asikhuleke nini babo ingcwele siyabonga ngesifundo esimangalisayo esisilimukisa ngokubana kuyini okuza kwenzakala ungakezi sekwenzakele Jehova sesikufundile okunengi okunokuqhathekile ukuthi ngibana sikwenze kubana singababazi ukwenzakala ukwehlakala kwazonke lezi zinto bese singasalungiselele. Uqhakathekileyo ukuthi simalithina silathi silungiselele ngoba singalwazi usuku kungenzakala silale ungakafiki aluba singalungiselelanga sicine silahlewe. Siphathiseke njengababukeli labalaleli kubana sibale umbhalo siuzwisise bese siba lobudlelwano obuqinileyo lobuqotho lawe ukuze aluba usiza Jehova uthole sikulindele ngoba silungiselele. Sicela konke ngokukholwa kulo igama lika Jesu eyinkosi. Amen. Amen.